Özümüzді шындай тарбияладық. Мынау şu barımızga hurmatlı cemaat millet болып есептелінді. Мынау şu Ramazanda alған ең алғаш айтқан сөзі тыныштық болған. Андан кейін Масилul Arham насип қылды. Дағы қайталап айтамыз, біздің жүрегімізді ешқандай жүрек болғандарын кек башқа нәрселер бүгінгі күнде жүрегімізде hurmatlı cemaat қалбаш керек. Ошону менен бирге дайыма бизге айт намазы окулуп өткөндөн кийин ораза фитирин унутуп калган адамдар келип кайрылат да, Момеке, сиз микрофондо туруп бир эскертип койсоңуз болмок экен. Мен ораза фитирди айтып чыгарып жиберейин деп чөнтөгүмө салып берип отуруп унутуп калдым. Эстетип койсоңуз берип коет элем деп. Урматтуу жамаат, ораза фитир бул ар бир адам dünyada jaralganına canına bere turgan bul sadaka. Zeket olsa tapkan paylığına bere turgan sadaka. Alemi üşün olsa dikkaçlıkka bere turgan sadaka. Her bir bizi kılvatkan işlerimizge kede kembagal muhtaçların akısın Allah subhanahu wa ta'ala çıkarıp muhtaçlarga bere turumu bizge millet turgan. Andıktan bu oruza fitir vacip bizge bere turgan ibadat amallardan olup akıt vaktısı ayet namazı okunmanğa çeyin verip bu oruza fitirden kurtuluş gerek. Oruza fitirde şu ayet namazı okunmanğa çeyin verip kalış gerek. Andıktan kim oruza fitirden tutukan olsa anda hazır mümkünçülük var. Ayet namazı okunmanğa çeyin vaktısı var. Oruza fitirlerde verip aldığımız bildi. Oruza fitir biz ayet bu dünyada jaralganга canımızga жылына bir жолу oruza fitir sadakasını biz her birimiz canımızga төлөp турабыз. Жана ошол менен бирге oruza fitir бул биздин анча-мынча Рамазан айында билип билбей кылып койгон, кетип койгон кемчиликтерибиз чындыгында тилдеген тилекен, анча-мынча сүйлөп койдук, башка кылып койдук, ушуга окшогон иштерибизди мына Ramazan oruza fitiri menен Allah subhanahu wa ta'ala orozamыздын кемчилигин толуктап жууп тазалап кое турган иштерибиз экен. Allah subhanahu wa ta'ala баарыбыздын Ramazan айындагы туткан орозолорубузду Allah subhanahu wa ta'ala кабыл кылган болсун. Ramazan айындагы кылган ihsan, жакшылык иштерибизди Allah subhanahu wa ta'ala баарыбыздын кабыл кылган болсун. Ramazan ayında kılgan жақсы işlerimizi Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın. Oşonu bilen birge bugünkü günde barımız suyunip buna Ramazan ayının orozosunu tuttuk dep turgan uçunda dualarımız kabul eken hurmatlı cemaat. Anda barımız chin жүрөктөн ihlas menен bugünkü günde көбүрөөк дуа кылайлык. Alamdagы болуп аткан ар кандай жүрөгүбүздү кейинде турган иштер болуп атат. Мындай иштерди Allah subhanahu wa ta'ala чегара маселеси болобу, чегарадагы жанагындай талаш тартыштар болобу, же болбосо бүгүнкү күндөй мына Палестинада Кудус мечитинде кирип алып туруп намаз окуп аткан адамдарды аткылап, ушундай бир жаман иштер болуп атабы, ошолордун баардыгына бүгүн биз урматтуу жамаат дуа кылып кала турган. Аларга чын жүрөктөн берилүү менен Allah subhanahu wa ta'ala'dan сурана турган улуу күндө турабыз. Бүгүнкү күндө дагы дуаларыбыз калды. Эми бүгүнкү күндө эң негизги сүйүндө турган адамдарыбыз бар. Эң негизинен кубанта турган адамдарыбыз бар. Айт намаздан чыгыш менен баарыбыз эң биринчи орунда ата энебиз тирүү болсо, ата энебиз бар болсо, ата энебизди биз урматтуу жамаат сүйүнүп калайлык. Аларга ихсан кылып, жакшылыктарыбызды кылып, аларды сүйүнтүп, белек бечкекпи, мейли акчалайбы, эмне менен болсо дагы биз ата энелерибизди сүйүнүп кала турган, бүгүнкү күндө аларды абдан алдын таап кала турган күн. Перзенттерибизди, аял бала чакаларыбызды, кошуналарыбызды, кыскасы бүгүн кимге эле болсо ушундай сүйүнүч, жакшылык тартуулай турган улуу күн. Allah subhanahu wa ta'ala mına uşunday
ulug günlerimizni jetkirgenine biz dagы şükür dep, mınavu keçegi ötkönlerimizge dua kılуу menen, mындан buyagına dagы ушундай чыр-чатактар болбосуна dua kılуу menen, Palestinadagы bir tuğanlarımızga dua kılуу menen, bugün ihlas menen ötköngen bolsak inşallah dualar kabul bolup turgan bir uçurlarda turbatabız. Allah subhanahu wa ta'ala özü kabul kılgan bolsun. Albatta elimiz üçün en çok baylık bu tınçlık olmakta olan. En çok baylık tınçlık. Oşolduktan Peygamberimiz aleyhisselam mübarek hadislerinde aytıp öttü. Kimde kim özünün döşömüne tınç, jakşınakay, derisak жатқан bolsa, jana ertemenen jakşı oşol döşömüne oygongon bolsa, anı üçün bir gündür jey turgan azığı, tamagı bolsa, fakaanna lahizat lahu dunya kulla. Bu dünyanın bardığın eğilip algandaydı. Kimde kim özünün jayına döşömüne tınç жатқан bolsa, denesinde oru, sırko jok bolsa, tınç bolsa, aman bolsa, jana bir gündük jey turgan tamagı bolsa, bu insan mutlu bu dünyanın bardığın koluna karpa alganday dep Peygamberimiz aleyhisselam aytты. Andıktan tınçlık bu insan üçün verilgen en çok baylık, en çok nimet. Oşolduktan dinimizin adı da İslam, tınçlık, tınçlıktın dini. Biz oşol tınçlıkты özümüzge, üyümüzge, bala-çakabızga kol koşmaga bardığına biz tınçlıkты orgatışımız gerek. Peygamberimiz aleyhisselam Makka'dan Madine'ye göçkөнгенде dagы ufşus salam, tınçlıkты orgattılar, salamды tarqattılar. Anda Allah subhanahu wa ta'ala'nın salam degen, tınçlık degen sıfatı menen, ismi menen her birimiz uçuraşkanda Esselamu aleykum, Allah'ın sizge tınçlığı olsun, Allah'ın sizge berekesi olsun dep ortaga Allah'ın tınçlık degen, salam degen ismin koyup adamlar birimiz menen uçuraşabız. Daima namazımızdan çıkkanda olsun, kayerde olsun, namazdan çıkış menen Allahümme entesselam, Allah'ım sen tınçlık esin, ve minkesselam, tınçlıkları senden bulup dep namazını okup ötüşmenen salam vergende dahi biz en birinci oğuzdan atılan söz bu tınçlık salam sözüdür. Andırdan tınçlık varımızga gerek, büyüklerimizge gerek, cenimizge gerek, elimizge gerek, mamleketimizge gerek. Andırdan bugün günde, ulu gündörde biz tınçlıkla dua kılıp alalım. Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek berekeli hadisin jetkirgen geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunday dep aytты. Kimde kim mana şu üç işni atkarıp жүргөн bolsa, al kişini Allah subhanahu wa ta'ala özü kepillik alat dedi. Allah subhanahu wa ta'ala özü oşol büyüklüğünü kepillik alat. Kepillikti kanday düşünüyoruz. Ciddi kepillik alan adam kıyamet gününde Peygamberimiz Aleyhisselam şu iki salağımızday jakın bolan ekenligi Peygamberimiz Aleyhisselam düşündürgөн. Ciddi kepillik alanların peşenesine sırayımız. Ağa giyip peşegini alıp veremiz. Jatagın, kursagın toymuzabız. Jatadırgan yerini rastap veremiz. Bunu şu kepildik anın işkenceyle barı kamsız kılırken. Egerde şu işte atkarıp жүргөн bolsa Allah subhanahu wa ta'ala oşol yüklüğünü kepildik alat dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Buna bu işti dahi daim atkarıp жүрөбүz. Anda Peygamberimiz aleyhisselam bizge kaysi işti buyurdu eken buna şu işti karaydı. Men dakhala beytehu bisalamin fehuve daminun alallah. Kimde kim özünün üyüne Esselamu aleykum dep salam aytıp girse ana oşol yüklüğünü Allah subhanahu wa ta'ala kepildik alat eken. Özünüzün üyünüzge girgende dahi Esselamu aleykum Allah'ın tınçlığı sizge olsun dep üyünüzge tınçlık alat veresiz. Anda tınçlık, salamatçılık kayakta olsun. En birinci sizin üyünüzde olsun. En birinci bala-çakanızda olsun. En birinci yüklüğünüzde olsun. Kolu koşmanızda olsun. Canlı cüzdümüzde, elimizde, mamleketimizde tınçlık olsun. Oşol sebeplerden Allah subhanahu wa ta'ala özünün dininin adındaki İslam, tınçlıktın dini, adamlarda daima tınçlıkты buzatırgan barı işlerdi aram kıldı. Gıybat, tınçlıkты buzağı aram, jalgan tınçlıkты buzağı aram, dinni
de bizning tinchligimizni buzatırgan bolsa, arak içimdigi tinchlikni buzat. Birinciden özüngün densoğluğunu buzat. Ikinciden adamın özünün basılı tinchlikni keter. Üçüncüden büyüklü, kolu koşta irjut, bakı tinchlikni buzsa, anda olda karam. Uğurluk tinchlikni getirer. Murdap etmesin, ehtiyat ol, murdap etse, ticaret olup var. Bulardan bardığın tinchligimizni buzatırgan. Qanday iş olsa Allah subhanahu wa ta'ala Allah'a haram kılıp, kaysını ederse, bizning tinchligimizga, birikligimizga, intimoqchiligimizga, yaxshiligimizga shunday sebep bo'ladigan bo'lsa, al ishlarning barlig'ini Allah subhanahu wa ta'ala bizga buyurdi. Anda tinchlikni olimlarimiz bizga qanday deb tushuntirib berdi. Bir echkini misol keltirdi. Echkining qutusini qolgan. Biroq tura olmaydi. Aslında çoğalp gelip koysam çöpüce, kutusun sadağı, boğrusuna savrılıp canatmayı. Alem bir eçki, dedi taza, bardığı taza, arkanda koymasın, blok diyaktan karıştır gelecekse, al, şunday olduğunda turan bastan, narı sekirip, beni sekirip, an üçün tıştığı getip, çöpte cebeyt başka da olmayı. Bunlar tıştığı, şu tıştığı buzulgan eçki menen, o olsa da, başka olsa da tıştıkta жатқан жануарды бізге мисал келтіруден düşündürür. Andıktan o tıştık ayakta başlasın, Esselamu Aleyküm de biz salam aytıp girsek, büyüğümüzde olsun, bala çakamızda olsun, bol koşunamızda olsun, elimizde olsun, memleketimizde olsun. O tıştıklı ormatığa Peygamberimiz Aleyhisselam bizge dinin, İslam ve Allah'tan verin Cenab-ı Peygamberimiz bizde daima kanday kana tıştığımızda sebepçi oturan işlerdi buyruğu etti. Elbette bu tıştık biz aytıp ötkönдөй şunçalık zarın eken buna her bir güngellerinde Allah Teala'nın tıştık degen ismi, salam degen ismi bizge büyüğü götürüp bilgiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam şunday bir jaşnakay yollarını düzüp verdi. İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselam ufşu salam Makke'den Madina göçürken en açık aytılan sözü tıştık olmakla dedi. Vatmanı ta'am adamlarını tabaklandırdılar, tabak belgiledi. Vasilul arham, üçüncü sözü aytti. Vasilul arham, tuğman ruh'a katlarlandı. Tuğman ruh'tan üzülmediler. Kimdeki tuğman ruh'tan üzülmek olsa, anda al adamın duası kabul olmayı. Anda biz oynadık görelim. Bugün kaysının tuğanı bilen, mamlet yüzü koyman olsun, kaygı kapa, karnı çuruşta yürüyen olsun, bugün ayttan çıkı böyle oşon nerse kalbaş gerek. Ağa salamımızda içimiz gerek. Telefon bolağı, jön bolağı varıp bizden salamday getirip menden gelse geçirip koydu. Adı menen mamileni ulapmay olsa balki men gelip alıp oturup meşitte dua kılıp atam. Men meşitte ilap atam. Allah Teala'dan şunday soran atam. Bırak men dualarım kabul olmayacak. Emdege men bir tuğanımdı, yakınımdı, mamileni üzüp koymadım. Ben anımenen kapalaşkamın, anımenen tartışkamın, anımenen katlaşmaya koygamın. Oşonduktan Peygamberimiz Aleyhisselam vasilul arham, tuğan ruh'a kattakılar dedi. Anda telefon arqılı olsun, kayırda kaysi tuğanımız olsun, kayırda kaysi tuğanımızı köpten ben surayelek biz. Telefon arqılı olsa dahi tuğan ruh'la baylanışıp, anda alarga biz salamımızı aytıp, alarga mamuleni beketleşimiz gerek. Oşonduktan Peygamberimiz vasilul arham. Hurmatlı cemaat, ayet namazına geliyor Müslüman bir tuğanlar, meçitin birinci kavatında içkeri giringizler. Andan keyin birinci kavat tolğandan keyin ikinci kavatı toldu. Birinci kavatı toldurup andan keyin sırtqa çıkıp, buna meçitin altında kılaşıklılarda vaktin içinde oturuyoruz. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, barımızlardan Allah subhanahu wa ta'ala 30 gün tutkan orucumuzu Allah'ın kabul kılsın. Ramazan-ı Şerif kirip geldiğinde Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesi Cebrail Amin gelişte hurmatlı Müslüman bir tuğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birlikte buna biz çıkıp söyle otkan yerde mihrab dedi. Mihrab'a geldi dağı Cebrail Amin birinci tepkişki geldiğinde bir duanı okuduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Degende sahabalar soradı. Ya Resulallah, Cebrail Amin dua kıldı, siz amin dediniz. Al kaysı duaga siz amin de durdunuz dediler.
orozo mezgilinde orozo oğuzu menen jalgan süylөгөндөрдү, доомат кылгандарды, жалгандан күбөлүк өткөндөрдү, текебирчилик кылгандарды кала берсе, урматтуу мусулман бир туугандар, мамлекеттин үйдүн ичиндеги тынчсыздыкка жол бергендерге Алланын каргышы болсун жана пешенеси менен мурду жерге иш калсын деп Cebrail amin ayttılar, Peygamber aleyhisselam amin dep durdu. Ekinci tepkisine çıkanda Cebrail aleyhisselam dağı dua kıldı. Al kaysı dua dediler, kim Ramazan-ı Şerif'te orozu oğuzu menen ata enesini jürөгүн öte katlı oğurtkan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail usul adamdın peşenesi menen murdu jerge iş kalsın dediler. Peygamber aleyhisselam amin dep durdu. Üçüncü tepkisine çıkanda Cebrail aleyhisselam dağı dua kıldı. Al kaysı dua dediler. Bir tuğan, ağayını tuğan ruh menen, jana kolu koştu menen, hurmattуу cemaat, mamileni üzüp, kandaydır bir dengelde mamile üzülüp kalgan bolsa Ramazanda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşondoy adamlarga dağı amin dep dua kıldı. Allah subhanahu ve taala birinciden hurmattуу cemaat, her bir momin Müslümanın oruzosun kabul bolu turgan darajada oruzo tutuş her birimizge nasip kılsın. Emi hurmattуу cemaat, bugün 21. kılın teknika önükken internetli zamanında yaşap atabız. Fake degen bir gözge görünbegen, Hudaydan jөө kaçkan her bir hizmetker bolovu, jalpı jaran bolovu, je bir kandaydır bir insan bolovu, oşonun üstünün ayrıkça orozonun mezgilinde jalaja iki mamlekettin ortasında, iki uluttun ortasında, iki insanın ortasında kandaydır bir dengelde bütün adamların göngülün buraturgan kurulay doğmattı. Uşunday kılıp jayıpkanlarga Ramazan ayındağı hurmattуу cemaat, bul öte jaman amallardan biri Allah'ın birinciden her bir jarandın milleti kaysın millet dese bir mamlekette yaşaganda birinci millet oşol mamlekettin tinçligine salım koşup yaşoo. Bul mamleketke bolgon sizdin sүйүүңүz, Allah'a bolgon başıyı, Peygamberge bolgon sүйүүңүz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaysın mamleketke barsa birinci maksatı tinçlik, ikinci maksatı iki mamleketin ortasındaki mamile, üçüncü maksatı mamleketin arasındaki karım katnaş, dördüncü mamilesi dostluktu guruu bolgon. Hurmattуу cemaat, mamleketin içindeki jalpı jaranlar siz menen biz. Üydün içinde koşulu menen dostluklarını ötüp ketiş, üydögü atanın bul milleti. Eki köçönün ortasındaki, eki köçönün mamleketin tüptöp ketiş, oşol köçödögü adamların hizmeti, oşol köçö birigip, bir ayıl menen, bir ayılın mamilesini tüptöp ketiş, jalp ayıldağı yaşap жатқан jaranların milleti. Bir ayıl ökmöt menen bir ayıl ökmöt, bir rayon menen bir rayon, bir şahar menen bir şahar, bir oblus menen bir oblus tun mamileni tüptöp ketişi jalp jaranların milleti. Hurmattуу eli jurt kadırman kalayık kalk. Orta Asya'da 5 ulut yaşayız. Kazak ulutu, Tacik ulutu, Özbek ulutu, Kırgız ulutu, Türkmen ulutu. 5 uluttun ata babamız birinci mamleketli tüptöp, mamleketin arasında yoldu kurup, bağdarak diyegip, kala verse şam çırak jakpasın dep, sındı tartıp, sivetli jandırıp, siz menemizge koğunçulukka, dostluktun yolun körsetip, mamilenin yolun körsetip, tattуу dastorkonda bir tuğanday oturuştun yolun körsetip, amanat kılıp mamleketni taşlap ketti. Usul mamlekette tinçlikti turguzup, dostluktu turguzup, kala verse karım katdaş, mamileni turguzup, Ramazan ayında bir ulut iftarlıka çakırıp, Ramazan ayında bir uluttu duaga çakırıp, Ramazan ayında kastlıkты жоқ kılıp, Ramazan ayında dostluktu küçötüp, Ramazan ayında birimlikti küçötüp, Ramazan ayında kiyinki Ramazan'a jetip kele turgan darajadagı
ынтымақты күчөтүп өтүп кетиш бул ар бир жарандын аманаты. Урматтуу эл журт, кадырман калайыктар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан чыгып баратканда сахабалардын эң жашоодогу оор күнү Рамазандан ажыраш болот эле. Себеп Рамазанда адам 3 нерседен ажырайт. Биринчиси Аллахтын рахматынан, экинчи күнөөлөрдүн кечирилишинен, үчүнчү дозок оту, урматтуу жамаат, дозок оту арам боло турган ушул амалдардын кабыл болуусу токтой турган күн түндөрдөн ажыраганда пайгамбар менен сахабаларга эң биринчи оор ажырашуу ушул болгон. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бүгүн айт күнүндөгү жалпы үммөткө осуяты, айт күнү биринчи ата менен ападан кабар ала турган күн. Кубуру зиярати фа иннаха тузаккиру бихал ахирата. Кимдин атасы, кимдин апасы мүрзөдө жаткан болсо, ошол мүрзөлөрдү зиярат кылып, атанын алдынан кабар алып, атанын ошол жердеги абалы кандай экен деп жаратканга жалынып Кур'ан окуй турган күн. Бүгүн ата тирүү болсо, атаны сарпайлай турган күн. Апа тирүү болсо, апаны сарпайлай турган күн. Эми урматтуу жамаат, бир тууган колу кошну менен бүгүн тамак берип, жакшы сөзүңүздү, ширин көзүңүздү, таттуу мамилени тартуулай турган күн. Бүгүнкү күн ушундай бир күн. Бүтүн периштелер, урматтуу жамаат, пендени тирегин Аллага алып турган күн. Бүгүн той, бүгүн майрам, бүгүн ойнойлу, бүгүн майрамдайлы, бүгүн шаттыктын, таттыктын, ушундай мусулмандар бүгүн жайрай турган, ойной турган майрам, бүгүн ойногула. Ойногула дегенде кандай? Арамдан узак болобуз, кастыктан узак болобуз. Ал-муслиму ман, мусулман ким? Салиман муслимуна, саламат болса мусулмандар, мин лисанихи, мусулмандын тилинен, ваядихи, мусулмандын колунан дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биз ушундай айт майрамында ак калпак менен ала допуну кийип, ошондой эле урматтуу жамаат шаарыбызда, айылыбызда, жерлерде кучакташып, кол алышып, кечиришип, периштелерге жакшы амалдарды, Алланын астына алып чыга турган амалдарды периштеге ушундай кылып күбөлүп өтүү ар бир мусулмандын милдети. Урматтуу мусулман бир туугандар, айт күнү ушундай бир күн, урматтуу жамаат, 30 күн орозонун ичинде 30 миллион дозокко кирген адамды Кудай Таала 30 миллион адамды куткарат. Айт күнү дагы 30 миллионду кошуп 60 миллион адамды куткарат. Ошондо кайсыл адамдардын аталары дегенде 30 күн орозосу кабыл болгон, Алладан тообаны сураган, Алладан кечиримди сураган, кала берсе бүтүн достукту, ынтымакты орноткон адамдардын ата-энелери бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар ушундай кылып дозок важип болгон болсо дозок отунан кутула турган күн дейт. Мындай айттын көбү келет. 50 жылдан кийин айт намаз окулат. 50 жылдан кийин ушул жерде турган бирибиз да калбайбыз. Бирок урматтуу жамаат, сиз менен биз айт намазды айт күндөрү мүрдөзө жатканда балдарыбыз келип, жараткан атамдын күнөөсүн кечир, жараткан апамдын күнөөсүн кечир, жараткан бир тууган үммөттүн күнөөсүн кечир деп бизди кабырда жатканда тилек кыла турган нәсилди, урпакты, коомду Аллахым ар бирибизге насип кылсын. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, намаз вактысы дагы жакындап калды. Азыр эмесе атайын ушул жетекчилерибиз келген, катарда отуруп намаз окуп, ошол ак батасын, элдин ак батасын алып кетели деп, андемесе куттуктоо сөздү Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насырбековичке сөздү берет. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Бүгүн ушундай улуу күнүндө сиздер менен жолугуп, ушул орозо айт майрамында бир мечитте жолугуп, Кудай буйруса намаз окуган турабыз. Сиздер менен жолукканга мен кубанычтамын. Жалпыңыздарды Ош шаарынын мусулмандарын, Ош шаарынын конокторун, Ош шаарынын мэриясынын атынан бүгүнкү
Oroz ayt bayramыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Азыр эки казыбыз аябай жакшы маселелерди айтты. Мамлекетибиз үчүн, ар бирибиз үчүн мен дагы жараткандан сурайм, 30 күн орозо туттуп, кандай тилек максат кылсаңыздар, ошол тилек максаттар кабыл болсун. Ар бир үйдө жакшылыктар болсун. Көпчүлүгүбүз мына ушул ороз айында ооз ачырып, жараткандан тилеп, кайрымдуулук иштерди жасадыңыздар. Ошол кылган кайрымдуулук эсандарыңыздар бардыгы кабыл болсун. Мына былтыркы жылы ушу айт намазында окулбай калганда ошол карантин болуп, мына эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, адамдарыбыз үйдөн чыкпай, кээде мен мындай карантин маалда түнү чыкканда бир адам көрбөй калдык да. Ошондо аябай жүрөгүм ооруп, ушу Кудайым жакшы заманды алып келсинчи. Тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ушу жума намаздары окулсун, айт намаздары окулсун, кийинки жылы ушул мечиттер ачылсын деп дагы бир тилек кылдык эле. Мына бүгүн Кудайга шүгүр, ушул орозону тутуп, мындай бир мечитте намаз окуп атабыз Кудай буйрса. Эч качан ушундай оорулар болбосун, кечекинде апат, согуштар болбосун. Кыргыз мамлекетибизди Кудайым колдоп, Кыргыз мамлекетибиз Кудай буйрса ошо өскөн мамлекеттердин катарында болсун. Дайыма тынччылык эле болсун мамлекетибизде. Экономикабыз өнүп өсүп, ар бир биздин Кыргыз мамлекетинде жашаган жашоочулардын турмушу оңолсун. Анын ичинде Кудай буйрса, Ош шаарыбызда дагы тынччылык болуп, шаарыбызда өнүп өсүү болуп, шаарыбыздагы өңгөн өскөн шаарлардын катарында болсун. Биз шаарыбызда мына 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайбыз. Көп улуттуу эл жашайт. Ошон үчүн дайыма ушу улуттар аралык мамилебиз эч качан бузулбасын. Дайыма ушундай бир туугандай, бүгүн ушу Кудайдын үйү мечитке кирип, кандай ички дүйнөбүз тазарып турса, дайыма сыртта жүргөндө дагы бири-бирибизге болгон сый-урмат ушу бүгүнкүдөй болсун, урматтуу туугандар, экендештер. Дагы бир жолу ушул Ороз айт байрамыңыздар менен сиздерди жана сиздер аркылуу үйдө отурган жалпы ата-энелерибизди, бир туугандарыбызды, апаларыбызды, эже карындаш, инелерибизди, балдарыбызды бардыгын куттуктайбыз. Бардыгына салам айтып коюңуздар. Кийинки жылы Кудай буйрса, ушул күндөрү, ушундай айт намаздарда жолукканга Кудайым жеткизсин. Куттуктайм дагы. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу мусулман мамлекетибизге турмулуу, тынччылыкты, жамаат, куттуу өлкөбүз Кыргызстанда достук. Урматтуу жамаат.